Tereng di Joshi di na kesu chedang kor imbare chezang thoma di gang la sunche nange ngote business shuwe na ane ngazu de shuwe dodo yangzong doga la ane tsabe pyogyong lopsur che an dili ne Hardin gi Medical College thorim lo me thorim lo mi kan ni do ni na lo ten di je la ne mone dezen na chale dus dili na lol dus menga chale na sha cheza ni dong chu chinda shiba zamne ne ngazu deli mangal ya chale gonzu shu che ne nda mutu de chale na shimbares cheza nge dodo yangzum de wala la ne tirengi chushi to ni songje gonzu na ro na shue tujena toma zamal des le shue ra tirengi topic the prenatal and delivery the ini 당분간 공개 매우슈에 당분당가 시카시 인지 시카시 표줬다고 계스래 근데 고만서 지나고지 권다슈에라 이네 디스카우트도 시카시 바 벽을 교회 next prenatal and delivery prenatal lana tuzo de kadu logors na ta pugu ame ko nal pugu cha sa chen dine chine pugu ma ke ba to tuzo shorwa del prenatal ani de tuzo de kitchen bushu shre kajin sna de kabla ngazo kesi ta je zo ya gu china ani pugu gi nalo punen nal pugu cha kyo de ya chano ya gu chigo chimen do de 상황에 ne ha ko de ga ne prenatal de pe kitchen bure tuzo de any never there screening out high risk cases high risk lana da ninga chuputinde yoro ama kurana kesi the high risk cases na da mangu shu yore tangu shu na tangu the high risk cases the kesi ama bugu tangu ketu gone lo sum chu ga li na dila elderly primary gravid lag losumju gali na ya ninga jubu chagor tani na that definition sin losumju sigor tanza this that tuza gyuwate kime changsa gya tuza this she ya partu ga losumju sanga do sigor tanza the pugu tangu che losum sanga gali na tin ninga jubu pe sigor gonda dun sanga nge time ro point by sunshire any high risk cases the losumju sanga gali kajina ninga jubu lo na tanda ngazo ki kala or supuna ngazo chromosome pairing issue zani yorwa tenjuni apuda pomuniga chikore any the issue also pairing issue also digi any ngazo ki kesi poimba da poimba digi yawa chikor kesi poimba xx che poimba xy ro the deka ana loya gedu gane the naza tende kala Down syndrome la tende da any trisomy syndrome la da Edward syndrome la tende syndrome mangushu yor deka la pu di kala ore namgyu da banda wa pu da la kangen chumbute da pu chuchu kan thong do da tende mangu yungre dish to gane kezi am no sum song gali na any test mangushu da jana ushu che tenzunge ne nang do ne ninge ne da pu di koral amadel ko do mindu ngene koral di kala ore shusha na ro any sort of gas na anacron naza de na kesi anacron tb never ya tuberculosis apu de yang kan gi gore anacron ne kan gi gore di high risk cases chik chagor any tanda dina la naza na kesi anacron taxi hypertension Some can say, taxi number normal 120 by getting issue ne keju zigoro. The case getting issue ne keju gala ya duena. Dinal high risk cases the pregnancy get a sunjulene duota. Sunju di galina any pregnancy induced hypertension. The amicoronal puchani and taxi tocha to some ngene the dajanawur. And this dinal the amanazanalia chinaza diabetes. Kesi chini naza tende yena ya pu kitu kama shom chagor kachin nana tanda di ana chini naza yudu gane ngazuki hypoinsulinemia lagre that insulin level di high chagorwa di high chadu gane pugo gi nalo gi ta pugo nalo chalan chigoshtwa di ge chimbu shom chagor ama di chini di kingi
ngazu glucose di thobucha ne amade chini de ge pugu de chimbucha pugu de go chimbucha ne fetal macrosomia le ngazu lana term de and de pugu de kilo shi de charas dile che yamna shi le che do cha and ma pugu thera ma chi kan ye che in sam di pugu ge shoulder wa honde de kha any shaju chogo ke de chigri de chudu gan ne de high risk diabetes di chini na zo di high risk na chugur dan bachasha chini che any tv che any kesi ama coconut di chadu gane kala otang zo fruit lag ro amniotic fluid fuga na khari shugi na masra amniotic fluid ngazo namgi bu chadu gan chujorwa de ge che de ya kesi 2000 ml dile manga ina ya bu de ke shu chigor nyane tozong nyane bu thwe de da ya bu thola de da dinda kanya chimbu shu chadu gane nyane bu gi da nanglo chu cha jorwa de ge che ya mo ne gange yor kesi ngabge mar gale ml gale nyuma ina ya kanya chimbu shu chegor de chudu gane poly lana chu mangu shu lagor polyhydroamnios che oligo lana chu gi level depend nyu chal oligohydroamnios lagor ta next and the sumba gala congenital anomalies lana the down syndrome la da naza amalo ya chimbu chadu gane naza mangu yong zungen ne de chigri the first trimester second trimester third trimester first trimester dinala da ganzota dawa pugu nawa chadu gan coconut ame coconut dawa ku de gorwa di dawa thangbun ne dawa sumba budu che di dawa sumba ne tuwa budu che third trimester le dawa sumba ne dawa kuwa budu di third trimester the dawa thangbun ne dawa sumba budu di ke tha taje na ganzo de kare na ursna complete blood count nan kalli re hemoglobin lana ngazu thama gi component shawore red blood cell component the hemoglobin namju gi normal hemoglobin phoda pumul khagarwa the WHO standard sina ngazu gi hemoglobin level di chungi doj the normal sigor pumunal pregnant ta pugu yego dana chungi normal sido gane kesi chule nyungo dine yona ani ngazu gi term dil anemia lagre take of the kesi tha the hemoglobin level the kesi thole nyungoi chawena and the severe anemia the ben nyungu chane amakura ngene tha to ko che ani ngene ta nyungo che de ngazo lengerwa de ngen chokur any blood typing nana group kari imberwa the A positive B positive O positive kari ne blood typing dingen nangur somebody hepatitis B the femonal ngazo the common share wa femonal hepatitis B the common idu kone the injimagine the nangure any hepatitis B did nang sa chela kesi amati hepatitis B positive ina and pumaja ke chao the chuju chungi nanglo la hep B immunoglobulin nana kapchke ajure di namja kangur they can do one poor coral and hepatitis much again in Yongo Chegi, Cup the Ragora, in the chair at our Tango gel chick, our Tugo gel chick, Cup sum gungur. Somebody she would the guys on the urine analysis. Urine analysis, Dinala to Chimbajet, Nazamagushia Hakure, Dinala Kezi, Chimbasasan as a urinary bladder lagra, urinary bladder nala, Chimbasasan Ninga in the Chuna, and the urine analysis nala Hakure. And then she Kezi Chinazan in the Yuna, Amakran, Chinazayuna, and Ya Dinal Tungre. Urine analysis nala Chininaza de sugar and sugar positive lantungua. Ya kemenal dot in the kemenal infection, Ninga de kemenal Ninga ya dinal tungre. Any now the video arena take a now venereal disease research laboratory labor. The Kalanata Lundachine Naza de Kuwait and Diva STDs lagua. Dinanda Nazamangu Naza the climate lagre syphilis lada any trachomonas led into some video arena. Dina Shagur. The video arena touches the Kajan Kachan Bursina Kisi, they calore. Must be Denga and Hakona, any another Yangachi Uchawar. Tika and Pugumi and Tuzangi to Ladreda, any Pugumacha that in there someone in it. Nazungi and Hakura, Kashadano, the Pukazo, Chani Galamza, Puguti take him in the Gumza, the chick the D Chawar, the Jimmy Number. Dine
ngazdi lagre RH typing lagre RH typing dana the antibody the blood test nal ngazugi ni nata che che jore the did things that result kechambur in Asian alzina the 5 to 10% madu mar kachanga ne chupudo the western country nal the mama ro jore ni things the gavana nazata di saw legoro the kachawars na RH typing dana amadigi RH factor blood factor jore see one the tajan nangura tikabla kesi anadi RH negative ina any krangita kalore husband juda tigeta tajina dila ngazu genotyping the genetic typing the engine nangur that this complicated to the engine seek mode vegetan to mundu kondarwa dila heterozygous the homozygous lane tajina jur kesi pa the heterozygous ina any po the kalore anadigi RH than the negative ra this should do this compatible higher 50% chance the newer the kesi pa the homozygous ina any bet kora incompatible chawar kesi pa the RH positive che ama the RH negative ina the corona child marwe only RH the chawar RH positive chawara than the pununal the pudi in this should do anadigi now the antibodies like that now the color the tunga tadi the matter the gun pulam salam the trulato the one you sumo the digmare putlator and this should do any watch a cup in the kitchen with the cashier take up the casing on the main habona and you do not use circular donna to operala rock ram and a cup schedule the engine is a the case tunda new subgala cup kaya marana any tunda the color pockets how jela chuzo the ninosumna la injimiji cup anti-globulin lag anti-globulin one the injimiji kanarwa the layan selo one over kesi gets how jela pockets how jela in 300 micrograms chigyore kesi putula that no pu conception putula drovchana kesi tunda nishule mangaina ngazu microgram get ore kesi tunda nishule nyuaina ngopchu dovchter then second trimester na dawa sumbune dawa chukapodo the triple test lagre the triple test ladi catching bushre the amathangwal chogmare amathangwal chogmar tanda tangi tonga shubne shi tangi ana de kesi losum ju solagi kangal chege na the engine means triple test the kesi nang tu na catching bure the na test the na ngazu taje sum chigor tangbo de karsna maternal serum amage serum lagra amage thag alpha fetoprotein lana pugogi diurwa ngonzo chimba yorwa degi chejor protein diajor ditsur any dinal changi kemerwa di never the karsna maternal serum alpha fetoprotein chikche any unconjugated estradiol and chikche any human coronary gonadotrophin and hormone share this is some get said the kesi tajena ne kesi said the thobu yungena any pudi kalore namdu normal make chances mau shuyor that in down syndrome la da down syndrome sama kengi yogirwa down syndrome na pugu mongoloid features in the dwa kashe petnik pa and they think out in the da any lakpa kangba thungdu yungyoche and namdu gi kwangi shese yomare namdu ge the shese jorwa wondu sama mewache any longa to shida degi mare enyang nazo yobadinde mangu yungure kesi dinal kesi the triple test nal positive thona neural tube defect lana ngaju namgyu gogi skull chirwa the skull the pitch ju tinde ke and pu ke badalamza thong tinde yungur the kadu yungors na triple test the kesi positive chana the triple test the kandas nangol lana the da sumba ne shiwa bodo kesi to boy na ani tangbunel ultrasound kerwa konda thangwal to sound ngel ms synthesis lana karsna de ngazo thogon ne danda nalo pugu chadu ko ne chujorwa chudi ma tengor kabzo da chudi ma te en chudi gi ta ti chedi ta ta je chorwa di cherwa di da sum bane shiwa bodo che
any ultrasound di that things are lela share dojro tinde tojonal kewu che and diga lamza freely available khwai ne menga khwai ne ultrasound da yeverwa ultrasound di kabla khari tanga zo khari ha kurla na tangba pugi da yaksho di ultrasound ge tojo dawanga re da dinal yaksho ngazo dawanga nal da pugu di ya chanong de ya chegdo chegdo pugu puim ba puim ba ha kure da yagal nan da things band re ne ngazo da dawanga nal da yaksho ha kur any ultrasound nashinda kejo ultrasound dia gumse chik dikarsna pugu kezi ana dige chedan ta lam notuna kezi ngake ba kazi che de digre lam notuna any ultrasound na chedan ta ha gurwa tin tembayot any ultrasound na chik tinga zo khare ha gurlanda pugu punen al pugu chatu gane shamala jorwa ta dine pugu ti ta amadi kala thong pugu de la shama dine ra korwa ta kese shama di na da message jorwa only pune gi namgyo ina normal di ina kachi words na shama gi gangla gor and pu di pune gi gangla gor the kesi pune gi wall pune the pune gi wall sham jorwa dine shama chagu na and ninga ju shu chagor pu ke chane gi shama thwe mo du che the shama thwe ge shama thumbu chik na ma thumbu chik bet kora chuju na thwe any time ma thwe and ninga ju shu chagor dile nganzu tanda gemen na shuna tam del postpartum hemorrhage lag re postpartum hemorrhage the kesi thagi che the milliliter ngap ke doj namgu normal china di chigo ta tinde kesi shama gi me sa de wal yo na ani tha de milliliter ngap khalo ngap ke le manga de thwe che an ama bet ko tha nyung tha ni ama ko na thong ya de ne da ni za ta ko tinde chungor ani shinda ultrasound na kare ha gursna ultrasound na pugu tat nanglo chang do mindo ra ko don zo namju chalong che ta do mindo ani kangbal la ko don ta do mindo changwang ne ani ultrasound nang ngin changwa ha gu re ani dawa sumbun ne sorry dawa thupun ne dawa guwa ko di hemoglobin tanda tangenge la dawa thangbu ne sumu na jorwa ti kone chi kone del dawa thupun go bo tema chi kone nang tu no ya wor one thing of hemoglobin jisina any kesi 12 chungi ina normal ra any kesi chugi mandabina thangme goz machine chungi ine thangme de inji minju goz ur thangme goz gyumze khachin goz go la na thangme de goz iron tablet lagra iron gi kesi nanglo la ta punanal pugu chalon chigyo de kesi ta iron marana any neural tube defects lagra neural tube defects la do gone pugu bet kora kalore inan ke failure go bet skull namju normal member che bet kora tipro de da pugu chinju sin de kegre ani pugu namju ne ke ba krangi namnu kala samdang dan sam tinjul bet kan ge gor kisi iron de marana de should iron de inji minji nango che ani hemoglobin de inji minji test nang tu na ani dawsam to go bodot ke che chik di glucose tolerance test lagre dinala ama thogo tongba thogatongba shuni tajena ne kesi gadanga le manga ina ani del karsina gestational diabetes ta amal chini na to ko tele ta tandage gaja gatem chena ngazu glucose ta glucose thangba amadel purwa 50 milligrams WHO standard in 75 dose sigor 75 milligrams amadel glucose and te gel post pendal na te kyan so de ngorwa post pendal chila chho sa gel chuzoni gel kone test nang do gane kesi level de gyada ni shule manga chago na any amadel chinna za yevta ngazu tha chugor that pugu cha sa gel da zan kare kare yunga tinzo sign da tangbun ne suma bodo elevated beta hcg lagwa up to 100,000 by 10 weeks is thought to contribute to fatigue, mood swings, and food cravings. Till kisi ngazo sabuna la human chorionic gonadotrophin la hormone jore wonti pugu chadu gane di che di bet khura ya ki gor ta thichik le ya khaga chadu gane an ti gi amade khura lamza thang che da ani lung la ya den da ani khala sani thoe da khala sane kyum sani thoe da den sang nge ne khran smang go yungur ti gumze karisen drela na ta ecg la na di hormone digre
Never the second trimester nala ngazogi tanda choga kan thik saw tinde mangu yungu tuwa dila thik saw ni yore chikla linear niagara lagre chikla strike gravity ram lagre te gumza tha da sukuna la di choga kan thik mangu tuwa gumza ka ngazo kemen nan shuna gumza ka chin rela na ngazo sukuna la hormone ni yore estrogen da progesterone da hormone ni yore hormone estrogen da digi dichagor tanda thik saw denzo ene lina nagra lana teben ne chine mas pudu thik ringbush twa ondel thik emu jura ondel lina nagra che the choga gi pacha sojoni de tanda thik saw de tena dil strike gravity rum dag de gumze kachin de lana suguna langa zo estrogen hormone di mount tugor sumte ta chopone go budo di sama cancer amad ko keban na da tinde gumze kajin na ta amakora ngi jize me bu jize de amad khite ko ne keban na tinde che any the gan de suffer from mild urinary incontinence la na ta chimba yangse bhavya tinde kajin na ta namju kogonal de pune ya phete ko ne di gi chimba sa su jorwa kambu jorwa di gan nimgor nimde ko ne en chimba yangse chol le da tinde yungur and did the sadu tanda shana did the sadu color the cardiovascular system the dinner blood volume lagra ngazugi target sejura di gaja shipchuning of chu kisi puguchana di to chagor and kisi amad dimamcha amakrangi namjugi ning heart rate jura normal dis ngazu kaza sigurs na kazore la 76 okay digam do ras that basic arlana heart rate dile gal manga chana heart rate thob shu se gorwa thukchule nyuman heart rate low se gorwa to dunju ge chu to sin tigor any the heart rate nam yu ana ko ngi ngi yu ge heart rate dige mount dure and tha ge volume de mount dur volume de ge shu shu ning of chu mount of che any did chato di ro kalore anakral thik south le tongbagal thik la sha tongbagal de shabta lag do ngajo shabta de menesma lagre ya mena konesma lagre then so menesma da tanda konesma la ni ga chik par chik di tanda thik kajam thungor sna ngajo supuna nam ju collecting is dwa ngajo supu ta shamdo ka ho to na ku to la jumse khare chinrela na hormone shore melanocyte stimulating hormone lagre MSH lagre degi kengre kesi melanocyte stimulating hormone de kesi sopuna nyunga na mi shamdo ka che kesi manga na en shamdo na ga yor any kesi amadi to pugu chatu ko ne melanocyte stimulating hormone la de tipe mangu shu chani en amadi tongbal shapa tinde ke da tinde yungor next dinala kishe shu do dina sign sumdwa Chadwick sign Goodell sign and Hager sign lagre Chadwick sign lana ta ngazo de chimta sa de sona sangma kem di ngam to cha dila Chadwick sign lagor and then Goodell sign lana ta ngazo gi pune gi sham shurwa one the pet kora da sob cha chep ta pu kel to de shurwa and then Hager sign lana ta pune kora de sob cha to na di trojel ko zugor any breast swelling umad chimbucha che any naging to ngin shubna shi the lina nagra la di suguna estrogen hormone di mangu cha de gone thik sa lina nagra la de ta any kare strike gravity la che palma anything mal lagwa de sama mar mau do che amakrang any nausea or vomiting the tangi dirwa nausea vomiting dumje kar lana ngazo gi kalore HCG level the human hormone the HCG lana human coronary gonadotrophin na digi che di thob shu cha de gane any shemel la da an kyo kyo da tin zo yungor the weight gain the yimbarwa na lo bu cha de gane any namgyo ngazo gi ta chize ya phaya di normal kadu se gor na da chune chumas putu pargor amad kural the dawa tangun ne suma putu kilo chicks che dawa suma ne tuwa putu kilo tanda kilo nga che and dawa tuwa ne go putu kilo nga any zang dom da kilo chu de chunga sto pargor tanda di nyam do tanda chik shwe lesha
ngazugi the color kizi ta amudi kach tuwa tuwa da ani shemela dinyam do ani toba mawab tin chigdwa toba kange tikdo constipation kajin chawla na ngazu jumanal da colon lagdwa colon tigi lega chede namgule ta namgule nyunga do chede kane an toba di chigr pamado tin kange tik ani ngazu tugonal da shila chu chaw jela shila juye jura di tuzu dege this pa kyangor di kyangdu gone na shimela dindeda ani tugo tuye dindeda pwana lashtwa acid reflux pwana di gyumse khachin dana ngazo gi gastroesophageal sphincter tone lagre tone ta ngazo namgyu khala yama tang de gi tone teacher was sphincter de wonde gi lega namgyu le nyu wachi de ne pwana da dinde yungor no the normal labor lana the things of prenatal date in the sasra the normal labor lana pugu the pugu cha cha da go nya and the market want to do the normal labor wa the day ngazo normal lana khatu sigors na tabu the vortex presentation da de gane kisi coach yorwa ko the pune de wall you na any the normal labor lagor kisi abnormal lana kisi pugu thel de lagdwa transverse lag ngazo pugu thel de na ya pugu ko ka de na the khalagre breach lagre spontaneous in onset spontaneous lana ta kange che me tuzo tata so tuzo tata gap and tuzo tata put kena then spontaneous in onset without undue prolongation lana the till tuzo tange gel shurwati gel the ligre slide and without minimal aid lana ta diporola kisi forces pujota mo kise dwa de ngazuti lagre kalor vacuum lagro vacuum githe dindeta any forceps cha de sha godwa tinde project mata khena del kalors na normal level lagor any mechanism of labor dal namgyu bu ke de gyumje khachen shungorwa del gyumje sumyor power lagre titigna shan power che any passenger any passenger power passenger and passage the power la the pugu ngazo kete kon gyumsen khare imbat shurwa hunde power la na the karsna namgyu phuna gi namgyu ngazo shuk gya shurwa tila power lagor the namgyu ngazo normal katu sigor la na kana chu na la suk thena sum nenga potu kemna tila normal do sigor normal labor next passenger lana ta nanglo dunge jurada pa lana shuk de khare phune de cherwa ani dig na shi issue ta ngazo so de kaza go sumne nga kama chunal sumne nga che dine passenger lana nanglo puguta ma thwe jurwa thwe de passenger che passage lana namju gi ngazo gi phune shwa ondil lagor the passenger nala fetal size lie presentation attitude position and station fetal size the pugu gi jizesh to ati kechum shiuchagor kesi pugu jize the kilo shid chagale manga dinde yona ani pugu thundu kana kange shute ani normal thum modo che shauchu chogo khe da ani forces lo do cha dinde ko khe da dinde yongor de shedu gane de dingene khe de kechum pure you have the line lana khala pugu gi ta inji project dang kesar konda the longitudinal axis of the fetus ki longitudinal axis to the longitudinal axis of the mother lag the line alla mangbu shibu yore oblique yore transverse yore longitudinal yore transverse lana indes tegwa the pugu go konda remove indurwa the kisi pugu gi kocherwa the anagi phune dinyam do tedan chomare honden lai lagor sam tel de sigrerwa sam god mayo sigre sam god gal ya yung sigrwa ya sam indes de sigrwa til lagor presentation dana nazugi the presentation of the head in relation to the pelvic inlet lagor presentation chik cherwa and presentation nala karga yungors na cephalic ko di ma yoche ra tagit da konda tangi tangbush twa lie the longitudinal axis of the mother in relation to the longitudinal axis of the fetus dila yamena
oblique index che yamina transverse index presentation nal karle gilana yamina pugo godi wall yevchera yamina pugo godi gal yevche yamina pugo godi this tail there na the transverse leg the attitude lana pugo dige gochorwa didi ma khumne shudo yande extension dedo flexion extension leg yamina flexion in this digwa yamina extension lana go in this dig dige ngene position the position mangu left occipital anterior la da pugo occipit la goge de dante dine station la di karsana nazugi pugo na ma yundu gane ro da pone indes yorwa pone ne ma pugo na yundu gane da amegi geblo di chorwa spine chorwa color gezi lagwa dida dingi paral jagad lagor dilla station la -1 -2 0 +1 +2 lane yor the passenger sarwa dine passage la ta ngazu ane namlu nolo de color pelvis the pucha sa ngazu ruwa chora hip bone dege de lagor dinala personal yevachor pelvic inlet mid cavity outlet lan sumnal yor any po ngazu namri puguta chadu gone hip tel conjuta she's yor dinala tangbungal gynecoid lagre dine android ne anthropoid any platypod la type shear ta dine ngazu pugu cha the pugu ketu gon dubje kar relna tangbungal la di passage lana namri pugu cha sad che dine passenger lana pugu khurang ge mayunge di khonal rale gorwa dine power la di kamachu na ngazu so ge de kam sum ne nga bodu na ani gaje gubje kongas na da pugu normal ke dugor kese tinsu sang sangi na chana sang sangi na pu ke gor normal ke dugor dine true labor pains the some amchi koala yang gange thir khajina so dingune ke gurwa so chuma ke pool and the amkol some true labor pains like that some false labor pain like the day yo che dingene khen gorwa de ngazu khande se che to gurlana kesi korkonda resha di kewa ding kande sa course na painful uterine contraction pune di tangingen shivnashi kamachuna la sumne nga bodo kesi so gege na and the painful uterine contraction ra sho la na kalagla na da pune ge sham chorwa nga cervix lagre kemenal shuda cervix dine naptu dos tungudwa naptu da tha nyamdo tere tangjosh thena ondel kalagla na sho the kisi bu ngune thue thuzo na di thungure not to the top take us to di thungur dine progressive effacement dilatation of the cervix that the punogi sham the kalagure the cheltona and the chagor and you know the chucha lashtua bu de kalagre ondela la 고출로와 고추 차야 될 체. 된저 시 자긴 된저 시 참고해나 아니 ngazo normal true labor pains lagtel. Next. The deal stage here first, second, third, fourth stage. First stage the kadu lana the so ke gotso ne chene ngazo puna ge sham de chera to tuzajorwa on the first stage lagre. First stage the pu kesi amati pu thangbo ke ge na the tuzad kadur sna chuzu chungi re the chuzu chungi skogor sud gotso ne chene puna sham de chimbucha tuzajorwa hondi chuzu chungi che any pu niwa sumbati de na chuzu tu. Second stage the kadur lana puna sham de bachimbucha ne chene pu ma thue tuzajtwa dila second stage lagre the pu thangbo ime na chuzani che pu niwa sumba ime na kama sumju gor the kezi ganza puran labor lagdwa the tinda normal ke sa mare sha ju chiga tangu tu menga chel tangu tu dinga zu khandes ta chogol lana kezi 보고 당부이네 주제 중일에 망아 주제 뉴스 잡시 주제 까마총한 주도데 sorry 주제 총한 주도데 거나 아니 가서 되게 다 주고 프랑크 레벨 주제 게나
second stage the kadur la na chuze pu amata pu tang bu nge na chuze ni che ni ma so ba na kam sumju and then third stage the kadur la na pu ke cham che ne chine ngodo shama lagdwa shama de thwe de de lagor de pu tang bu ne ni ba sum ba ne de kam chonga chonga de changmal kam chonga chonga che the de kabla ya de pe ke chumbur the shama de pu thwe cham je la shama ma de ngen de zhdwa de pe ke chumbur amchi ka che tela chine shama de ngen de tonga china ani ninga ji gu shu chagor ama so ninga chagor kajin mana kesi della science tazan sumyor gogor injiminji kama chonga gorgi ne injiminji gogor tekabla the de azu khandes ha gurla na shama de quran chula thwe ge tanda thari re do rem du ha ko shtwa ondi la thangbo de la karla na gasha blood na tha and ma shu thongur shama ma thongen ti chik cherwa niwa de super big bulge le ngazu namgi thoga shtwa ti tes namgi le tes che dur shama ma thongen 당선이 버디체 순간에 가서 남겨 샤마다 보고 마트에서 샤마디 디마 통고도 와 가서 엄라이컬 코트 लगरवा 디마 통고도 와 데데 코란 코란 마 링부링부 통고래 가서 슉 마ገብ네 디스 고고래 데도 당선 데도 송 퇴원사 하잖아 아니 신이 샤마도 마 통고 그래서 데 도전을 떠나 아니 내가 지고 차고 fourth stage lana stage of observation for at least 1 hour after expulsion the pugu trans ha jela kama chuser chicks jorwa the injin minji amadela amji gi sig nangur kezi manana kezi ya tha mangu shibut ne thwe de na ya tha te go da ya kolkos tang go da ra and the sound nangur and kezi the plus and the trans ha jela injin minji mitharjin mana ngzu gi jiore menjor the gap to chur the 내가 거기에 geb고로와 디 캡사나 샤마디는 비 분하지도와 근데 야쿵르고 계속 갑들아나 갑들 되그래 미타진 갑들 되그와 디젤 분에 야쿵네 타 되시도와 들 남글에 망아 데스 뉴도 아니 디네 one hour after pu tensa avje physiologic dinjimi sinarwa next the mechanism lever dela diameter this complicated to check the diameter is here the suboccipital frontal leg the chikla biparietal diameter leg the gauge should the namge pu thunde go ne process the kandi yor na thangbu the descent leg the flexion the internal rotation the crowning the restitution the external rotation the delivery of the shoulder and hand shoulder and trunk thank you descent leg go descent the kisi pune inda sina the mapu ma thunde the process the continuous process re any the ma thunde gane the dil laba chinge kare na tabo pune korangi contraction the korangi dangi shubna shete kam chuna sum nenga putu she tine ana korangi kale ke churwa bearing down effort tine straightening of the fetal avoid sumbad she the flexion that put na the bonus thungruba punenal in the smart thing but the god it is shia kur then flexion lag flexion the pugu go in the smart go the kumse kharchin de na ngazu phuna gi shuk ge gorwa pugu khora ma shuj gap and phuna ya pa lai ba thangengel the should pugu the go in the sia kumgur flexion lag the na sub the internal rotation that can see this 정말 imagine 저도 this cover doors remove 요마라 somebody 남겨 가서 또 분을 인데시나 되게 당분간에 보고도 막 고한데 등으로와 되네 고 콤체 인데 제가 고디 아마게 다kal로 디초al in the scope and the score on the internal rotation dag in the true height of the circle that they pune dawchina kesi tangu na thoswa descent chaswa descent reflection na go ya kumche tine go the pa in the store the gizinga in the stay na dichol go chora dichol khalor the internal rotation the crowning na the bo de diameter la go la the che mangboyor transverse AP diameter la the transverse diameter la na kisi go dine dipo to khangza amadegi chimdans khangza dil khang on the crowning la next and then extension on a go tanging and flexion matangi go swa the go the rangja ya chir on the extension and the restitution lana the tanging la so internal rotation gal position the amadigi
Ticho and this table as a pugodi. That is so in this corregani, Anukuran Kango chol diggers, Coach Mare, the Martin Royer. On the colors, external restitution check, passive movement, the restitution check, the color, external rotation. The external rotation, Pugdi got on point state, it's so corny that Kizana digi, Kango choltena, and not Tungo Tijel. Both of the shoulder and trunks. And Tampu Tundu on a shoulder, got it and worse now. Anterior shoulder, tampo shoulder dito, and the next shoulder di mato, and not good. Dirai, and the Jasu Kanza Matungora. The Ketcha the both hands are jela, Afghan scholar and a tajure, on the Kizi Sunda sheet in the Ningajuguts in Lamza section, Lodata, Kizi Nalo, Chudi de Manguto, and Utang Moto to the Chedone, oxygen tanga that is someone on the sugar. Any postnatal that poor kids have jail to say the gay catching Brua, catching Senator Amacron, things that someone can say that immunization schedule cup to the other you can share a put the cup that Puke with the polio drops, the BCG, then someone in catch any dog goal missiles get and tetanus, then someone in a great chair. Then exclusive breastfeeding, any Amarangi or material the check, catch the Gimzam was show you the topic channel, topic Logachagor. The was Shivabotonga, Amarango material, Skizi, Pepojo, Mother Tineta, Pojo, Mayachu to Mare, any dinner she, a pool to color to wash the Tuku and so you do Amokra around to Tunani. Tine pugu the kesi pugu chickens have gel pugu ni which can a deeper inji capture the lonely shatuna yawor. The shatuna anokra sugu service and pugu in a yaka that in the younger. Sujana. The DJ Tori the day when any cook up this year. And Kanina the day when under Jushito. Get to it on the prenatal stage. I make nutrition so courage go in this. The nutritional the Tivacation Bush talking in miss change. Ketchusha, Puguta. Anukunachigo nutrition and the Pugut now salon should do the Ketchusha and the iron rich food. Kajinana color sage and with any color Kohache, any Penalize Nyasha, Kohache, say that Ketchusha sage and go back to Yawana, goes of Nanta, Amabella color iron the Parache, never the Pukuan, not salon should have a negative defect in Dua, Pugu, much in the Dinian and go to the Ketchumche. Never the coloring the sort of achar like the achar from cheese that in the taste news now some take another motion shower. Any the kitchen show the she's the color new what you are the nation line but to put you in a which I do when she's the color and some same go any color the tree and some what you watch it not good and manga to sort of and I do not good and to sugar and you go on the sugar any we know put now put each other when it to this check up she love much of it this machine as tune to go any chap is a mouse church can she no longer do any chap tune this you know what I had at the younger okay should church and but I mean she's a color the mere that says and good is a mouse sure. And then to do young Dola and a dreaming nega getting my wood dunk to the Taja Chetan, Tana Kisu Tola, Kalup Sabje, and Nebet Gandhi, Tori Chumakala, Jalen Shush, Lupanaso, Cheza, Nye, Konik Sojunda, Tone, Sapi Tuji Shueda, and the Trinki Chaggy, so you nature and Mexican Nedumashim, this. Zero na shu